sad ponovo, klikni da ponovo igraš. Klikni. Na ovo zeleno. To je još malo niže, tako, sad klikni. Bravo, evo ga. Ajde, traži parove, da vidimo. Gdje je drugi? Gore, bravo. Ajde, traži još parova. Ajde, spusti ga. Tako. Auto. Gdje je drugi auto? Evo ga. Ajde da vidimo dalje. Tražiš parove? Žaba, bravo. Gdje je druga žaba? Druga žaba, odlično. I evo ga, 2 godine i 10 mjeseci naučio koristiti miš. Zakon. Kog si to sa cvijeće? Bravo. I koji još imaš kućice? I brodiće. Bravo! Sve si uspio. Češ ti ponovo staviti igricu? Kako ponovo staviš? Bravo. Eto. Bravo, Kaleb.